Hello everyone. Tawahan nang no ani channel lo joto pai kaham. Inke jong to ke Agartala ni apa no treatment khemi thangmo jong so pai dre ha. Inke last video nang no ang samo ding share khemo ding apa ni surgery next surgery khenai pho mtoi doctor bai nayo ye mtoi hospital o khe abono ang nang bai chi share khepinai hi nang no samo ding tini ke ang nang bai abo mtoi jaga o bini surgery khe ha inke break yong ha abo ang nang no share khenai inke apa ni surgery phono jong khebi ha inke isor ni hiangmo bai bini wai sumo bai keno jong kaham kaham ken o sok pai ha ang bo aini blog no share khemo ni main khe ma ke je doctor naya unchu nai rao ke hathai sia ke ungye tong nai rao mtoi jaga o khenai bujukri ke chungmaya ke ungye tong nai rao no se ang bo sasu aini video naye po help de maino hi ang share khem se inge nang bo ang aini video naye po nang boro jung phnu ye surgery khe phaima jaga bo nang phnu e nai mayo bo doctor ke IGM ni bungke surgeon IGM ni hogra surgery khenai hogra doctor kaham no bing phono doctor kaham hingye sai o ke jong phono kaham kaham ke phai kheye surgery khe no no phai ni ha abam bo se ang nang bai share khem se to jong tin jaga thang mak mak khe o ha ti doctor bai nai o ha bo video no nang bai share khenai ge nang nai tung ti bo blog no pai han to ke jong ti ke ha doctor no phnu ni hi ye bai khu tu mi inke aro so phu nang no phnu nai tui doctor inke tui jaga wo jong phai tong to ke jong so phai dro ha jong bo doctor phnu ni hi phai mo jaga ke post office chongmoni Agartala post office chongmoni o se chong to ro doctor no phnu ni hi phai tongo ke doctor mane ya khombo ye apano ke aro patient sang chu se ma sing bo ye bungno aro achu ri ye tingmin ke bo doctor dromo bo mikno se Tini o chung phnu ni hi phayo bungke ke ha surgeon surgery khene ha inke obo building nukmo abro ke bung bai nai pa ye bung surgery ro kheke Agartala सरकारी nursing home hi o aro se bung thang ye bini operation ro khema pho je khema pho bung aro se thang ye kheu ni ke jong apani biopsy ni bo ye jong hospital ro thangnai ye ke nang no ang khonai ti jaga jong thang ke jaga ni mung ke lama ro pho ang nang khonai ke jong to no kaham ke be ko thamon ding no ang ma jong kaham kaham ke ya pa ni biopsy pa ye bini bo gornani tumor no kaham ke ye ra yo ye ko chi jong kaham kaham ke no thang ne ke no ang ma jong ke nang ai ni video no na ye tung nai ro ke ai ni subscriber ro nang re ke ku ni ye ang nang no joto no pa ma sai jong doctor drobo bonik bai no bo सरकार क्लिनिक nursing home mo apani biopsy khini hingye to chong so phaidro inke doctor phaya khoni hingye chong to ke nai sa nai singye ma tungmi 1 hour ni pore ke apano OT room mo tina ya ha bungno bini biopsy ni bauye nangnu e tungkhna abo OT complex ya arom singyo se apano to ke tau hingmano tinang ya ubuno to ke apano bini gornawo biopsy kheni ye obo room dinang yo angke ro singma singya ke ba pasaro tungye apano nai singye tungmi chong IGM phono kheri ma yo are par ke balu nai hi chungke kheri yani ro se private ro phono rang bai phono kheri ne ni chung ye phailemi apani biopsy pai ke uchi nang no phnu phinai
Breke ongha na success dongha na breke ongha nangbai ang share ke khenai. Oke apa ni biopsy ke paye pno paya mo. After 1 hour ni pore se apa ni biopsy paidro inke isor siamo bai ke no kaham ke biopsy pono complete dongha. Inge nang doktor naidi bo doktor se sningi po nang laru mayu. To ke chong room so paidro ha pani biopsy ro successful complete ke paye inke aini video no aini blog no paye hani na ye tonai ro no ang khaksang moya payu inke nrau phono Agartala phaye doctor ro nai ju ke chongbo phno mo doctor no nang nai pho bono pho nang phaye phno lai mayu.